ni muntu ki, yize amashuri angahe, afite imyaka ingahe, abaye perezida wa kangahe w'iki gihugu, ese koko ari muri irihe shyaka? Byose urabimenyera muri kiganiro ni The Talk Box, naho njyewe ni Musa Adil, muhaye ikaze. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ni muntu ki? Reka mubwire ngo Samia Suluhu Hassan yavutse ku itariki ya 27 Mutarama umwaka w'1960. Ni perezida wa gatandatu wa Tanzania wo mu ishyaka riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi. Madame Suluhu niwe mukuru w'igihugu wa mbere w'umugore muri Tanzania, umwanya ariho kuva ku itariki ya 19 Werurwe 2021 nyuma y'itabaruka rya nyakwigendera Perezida John Pombe Magufuli watabarutse ku itariki ya 17 Werurwe 2021. Ku ngoma ya Magufuli, Samia Suluhu yari umukuru w'igihugu wungirije. Uyu mubyeyi ukomoka muri Zanzibar yabaye ministre wa Zanzibar, igice gifatwa nk'ubutaka bwa Tanzania ariko gifite ubuyobozi bwacyo. Ku ngoma ya Aman Karume yabaye intumwa ya rubanda mu nteko inshinga amategeko, ahagarariye agace ka Makunduchi kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2015, aho ndetse yaje no kujya ku mwanya w'umunyamabanga wa leta mu biro bya Perezida Karume guhera muri 2010 kugeza muri 2015. Muri 2014 Samia Suluhu Hassan yatorewe kuba umuyobozi wungirije w'inteko inshinga amategeko ya Zanzibar, ashingwa no gukora umushinga w'itegeko nshinga. Ndaje nguramburire ebyimbitse kuri Samia Suluhu, nongere mubwire ngo umuhaye ikaze mu gice cya mbere kijyanye n'amasomo yiwe. Amashuri ya Samia Suluhu, amashuri yisumbuye Samia Suluhu yarangije mu mwaka w'1977, ahita atangira akazi bidatinze, ariko akomeza kubifatanya n'amasomo ye mu mashuri makuru n'amahugurwa yagendaga akora kugeza mu mwaka w'1986 aribwo yarangije amasomo ye ya kaminuza mu ishuri rikuru ryitwaga icyo gihe Institute Development Management, ubu ni kaminuza ya Muzimbe University, aho yakuye impamyabushobozi mu ishuri ryigisha ubuyobozi rusange Public Administration. Hagati y'umwaka w'1992 n'1994 Samia Suluhu Hassan yakurikiye amasomo kuri kaminuza ya Manchester United UK, ahavana impamyabushobozi mu by'ubukungu. Muri 2015 yabonye impamyabushobozi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere n'ubukungu bw'abaturage. Amasomo yakurikiranye muri gahunda ihuriwemo na kaminuza yo muri Tanzania yitwa Open University of Tanzania na kaminuza yo mu Bwongereza yitwa South New Hampshire University. Ubuzima bwa politike Samia Suluhu yabutangiye ryari? Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Samia Suluhu Hassan nibwo yatangiye inzira yo kwinjira muri politike, kuko muri uwo mwaka aribwo yatorewe umwanya wihariye mu nteko inshinga amategeko ya Zanzibar, ndetse Perezida Aman Karume amushyira muri guverinoma ya Zanzibar. Icyo gihe yari we muyobozi w'umugore umwe rukumbi muri guverinoma. Ibi bintu byamubereye ikigeragezo kitoroshye kubera ko bagenzi be b'abagabo bamusuzuguraga. Ibi ariko ntibyamubujije gukora neza, kuko akazi ke yagakoze neza cyane, biza gutuma agirwa icyizere. Muri 2005 akomeza kuguma muri guverinoma ya Zanzibar. Muri 2010 ku ngoma ya Perezida Jakaya Mrisho Kikwete, Samia Suluhu Hassan yiyamamarije umwanya mu nteko inshinga amategeko ya Tanzania, ahagarariye agace ka Makunduchi muri Zanzibar, ndetse yegukanye atsinze ku majwi 80. Perezida Kikwete amushyira ku mwanya wa ministre ushinzwe ibikorwa bya guverinoma. Naho ku itariki ya 5 Ugushyingo 2015 Samia Suluhu yabaye perezida wungirije wa mbere w'umugore mu mateka ya Tanzania, ubwo nyakwigendera Perezida Magufuli yegukanaga intsinzi yo kuyobora iki gihugu, ndetse aba bombi bongereye kugirirwa icyizere n'abaturage muri manda yabo ya kabiri mu matora yo kwa 28 Ukwakira 2020. Ku itariki ya 17
karindwi Werurwe 2021 Samia Suluhu Hassan nka Vice Perezida wa Tanzania niwe watangaje inkuru y'incamugongo ibika urupfu rwa Perezida Magufuli wazize uburwayi nyuma y'iminsi myinshi yari amaze atagaragara mu ruhame. Samia yarahiye kuyobora Tanzania ku itariki ya 19 Werurwe 2021 akaba ari we mukuru w'igihugu wa mbere w'umugore mu mateka ya Tanzania, akaba n'umunya-Zanzibari wa kabiri uyoboye Tanzania ndetse akaba n'umuislamu wa gatatu ubaye perezida nyuma ya Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete. Ubu Samia Suluhu ari ku buyobozi bwa Tanzania niwe perezida w'iki gihugu. By'akarusho rero Samia Suluhu Hassan ubu ni umwe mu bakuru b'igihugu b'abagore babiri bari ku buyobozi hamwe na Sahel Work Zaweda wa Ethiopia. Aka gahigo ubundi kari gafitwe na Ellen Johnson Sirleaf wabaye perezida wa mbere w'umugore ku mugabane wa Afurika ubwo yatorerwaga kuyobora Liberia nka perezida wa 24 kuva muri 2006 kugeza muri 2018. Reka nkubwire ngo Perezida Samia Suluhu ubu niwe perezida wa mbere w'umugore uyoboye iki gihugu cya Tanzania. Ubwire kandi ko avuga ari kwijyana kuri iki gice duherereyemo.